Muraho amahe n'amahoro y'Imana abahame inshuti banywanyi ba News Africa R. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mugabo wavugishije benshi mu minsi yashize, umugabo wavugishije amahanga, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, umukuru w'igihugu w'inzibacyuho wa Burkina Faso kuva mu Kwakira mu 2022. Traoré yavukiye i Kare mu 1988, akora ari umunyeshuri w'umuhanga, yinjira mu gisirikare mu 2009, agira uruhare mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba no mu butumwa mpuzamahanga. Yagiye ku butegetsi nyuma yo guhirika Paul Damiba, ahita yemezwa nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Yamamaye cyane kubera ibikorwa bye byo guhangana n'ibibazo by'umutekano, gushyigikira kwigenga kw'abanyapolitike ya Burkina Faso no kwirukana ingabo z'Ubufaransa. Yubatse ubufatanye bushya n'ibihugu nka Turkiya n'Uburusiya, kandi yiyemeza gukomeza kuyobora mu gihe cy'imyaka 5 kuva mu 2024. Ku myaka 36, Traoré n'umwe mu bayobozi bakiri bato bafite icyerekezo cyo guhindura igihugu cye, nubwo ahura n'imbogamizi z'umutekano n'ubukungu. Tubahaye ikaze. Ibrahim Traoré yavukiye i Kare mu karere ka Bondokuyu muri Burkina Faso ku itariki ya 14 Werurwe mu 1988. Ni umusirikare akaba n'umunyapolitike wagiye ku butegetsi bwa Burkina Faso kuva Ukwakira mu 2022. Traoré yavukiye mu gace ka Kare, aho yize amashuri abanza, nyuma yakomereje amashuri yisumbuye Bombo Dioulasso, aho yarazwi nk'umunyeshuri w'igikundiro kandi ufite ubwenge. Mu 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou, aho yize isomo rya geologiya. Muri iyo kaminuza yabaye mu ihuriro ry'abanyeshuri b'abayisilamu ndetse n'ihuriro ry'abanyeshuri b'aba Burkina Faso rishingiye ku mahame ya gikomuniste. Yarangije amasomo ye afite amanota meza. Mu 2009, Traoré yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso, aho yize amasomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya George Namoano, agiye kwihugura mu bijyanye no kurwanisha indege muri Morocco. Hanyuma ashyirwa mu mutwe w'abasirikare i Kaya mu majyaruguru ya Burkina Faso. Yahawe promotion mu 2014, aho yoherejwe mu butumwa bwa MINUSMA muri Mali. Aho muri Mali niho yagaragarije ubutwari mu mirwano ikomeye. Yagarutse mu gihugu, aho yitabiriye ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba z'abayisilamu, harimo n'ibikorwa byo mu gace ka Otojumbu n'ibyo mu gace ka Otuyamo. Mu 2019, mu 2020 yazamuwe mu ntera agirwa kapiteni. Mu ntangiriro za 2022, Traoré yari umwe mu bashyigikiye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Loko Makolo Christina Kalobo ryakozwe na Paul Sandogo Damiba, ariko nyuma y'amezi make Traoré n'abandi basirikare batangiye kutishimira uburyo Damiba yitwara mu guhangana n'ibibazo by'umutekano. Ku itariki ya 30 Nzeri 2022, Traoré yayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Damiba, maze afata ubutegetsi ku itariki ya 6 Ukwakira mu 2022, yemezwa nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Traoré yagaragaje ubushake bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano mu gihugu, aho yakoze ibikorwa bikomeye byo kurwanya inyeshyamba z'abayisilamu. Yashimangiye ubufatanye na bimwe mu bihugu nka Turkiya, Uburusiya, aho Burkina Faso yaguze indege zitagira abapilote drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Yashyizeho gahunda yo gukusanya abasivili biyemeje kwitabira ibikorwa byo kurinda igihugu cyabo. Traoré yagaragaje ubushake bwo kwigenga mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, aho yirukanye ingabo z'Ubufaransa zari ziri mu gihugu. Yashimangiye ubufatanye na bimwe mu bihugu byo mu karere ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Yashyizeho politike yo kwigenga no kwihangira imirimo ashingiye ku mahame ya Thomas Sankara. Mu 2024, Traoré yemeje ko azakomeza kuyobora igihugu mu gihe cy'imyaka 5 mu rwego rwo gukomeza inzibacyuho. Yashimangiye ko azakomeza guhangana n'ibibazo by'umutekano no guteza imbere igihugu. Ibrahim Traoré ku myaka ye 36 n'umwe mu bayobozi bakiri bato ku isi, akaba yaragaragaje ubushake bwo guhindura ibintu muri Burkina Faso, nubwo ahura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubukungu. Reka tubashimire bakunzi bacu, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao, nakagaruka. Mwari muri kumwe nanjye Mr. Charger.